Mwongeye kwirirwa abandi muraho bitewe n'aho mugiye muherereye hirya no hino ku isi, nizere ko mukomeje kumererwa neza. Turi tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Nje rero kugira ngo twongere turebere hamwe amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya, ariko twibanda ku makuru akomeje kuvugwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati ikomeje guhuza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse gifatanyije na Israel barwana n'igihugu cya Iran. Inkuru ya mbere duhereyeho nuko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye kwikoma igihugu cy'Uburusiya agishinja yuko gikomeje guha igihugu cya Iran amakuru y'ubutasi, maze Iran ikabasha kumenya aho iri burase mu buryo buyoroheye ku nyungu za Amerika ndetse na Israel muri iyi ntambara. Akavuga ko ibi ngibi biri gutuma iyi ntambara ikomeza gufata igihe kinini, ndetse ari nako ibiciro ku masoko bikomeza kwiyongera. Asaba yuko Uburusiya bwaryozwa ibi ngibi buri gukora. Naho muri Israel, Minisitiri w'Intebe wa Israel we aratangaza ko igihugu cye kizakomeza kurasa kuri Iran na Libani, kabone nubwo haba hari ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Muri Israel kandi abagize inteko ishinga amategeko ya Israel ubwo bari bateranye bahungishirijwe igitaraganya mu bwihisho nyuma y'uko misile za Iran zoherejwe mu mujyi wa Yerusalemu aho bari bateraniye. Iran kandi yanarashe ku mujyi wa Tel Aviv muri Israel, ariko Israel ivuga ko misile nyinshi zaburijwemo ntacyo zirangiza. Naho umujyanama mu bya gisirikare w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran yitwa Mohsen Raze yatangaje ko intambara izakomeza kugeza Amerika yemeye ko igiye gukuraho Iran ibihano byose yari yarayifatiye, kuyizeza kutazongera kwivanga mu miyoborere y'iki gihugu ishozaho izindi ntambara mu bihe biri imbere, ndetse no kuyishyura ibyangijwe byose n'iyi ntambara. Naho umusesenguzi wavukiye muri Iran ariko ubu usigaye utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Trita Parsi yavuze ko iyi ntambara irimo irakiza Iran kurushaho aho gusenya ubukungu bwayo nk'uko byari byitezwe. Abisobanura yatanze urugero ko mbere y'iyi ntambara Iran yagurishaga utugunguru twa peteroli miliyoni ku munsi ku madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 47 ku kagunguru kamwe, ariko uyu munsi Iran ikaba iri kugurisha utugunguru miliyoni 1.5 ku munsi ku madolari 110 ku kagunguru kamwe. Naho ubuyobozi bw'ingabo za Israel buratangaza ko bamaze gusenya missile launchers za Iran, tugenekereje mu kinyarwanda ubwo ni ibikoresho bihagurukirizwaho missile bigera kuri 330 kuva iyi ntambara yatangira. Twibuke ko tariki ya 5 z'uku kwezi Israel yari yatangaje ko imaze gusenya missile launchers za Iran 300, bivuze ko mu minsi 19 yabashije gusenya 30 gusa. Israel ikavuga yuko hari izindi 150 batarabasha kumenya aho ziherereye ngo nazo bazisenye. Ni mu gihe Iran ikomeje gutuma ububiko bwa misile bwa Amerika na Israel bugabanuka cyane, ndetse no gukomeza gufunga umuhora wa Hormuz. Naho Lieutenant General Herbert Raymond wahoze ari umujyanama mu bya gisirikare muri manda ya mbere ya Trump yavuze ko Amerika na Israel bashaka ko iyi ntambara yaguka ikinjiramo ibindi bihugu nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Akavuga ko hari amato y'Ubushinwa arimo kwerekeza muri Iran azanye amavuta yo gukoresha mu ntwaro za Iran, ariko akavuga ko atizeye ko azagerayo kubera ko Amerika na Israel byategeye mu nzira. Yongeyeho kandi ko ubu ingabo za Israel zitegerereje mu nyanja ya Caspian inzira y'ubucuruzi hagati ya Iran ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Asoza avuga ko ibi ngibi biri kuganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Ngaho rero amakuru agezweho muri aka kanya twari twabateguriye, turakomeza tubakurikiranire uko intambara ikomeje kugenda umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi, kugira ngo tuze duhita tubagezaho amakuru azaba agezweho muri iyi ntambara. Mukomeze mubane natwe, tubashimiye abamaze gukora subscribe mwese mwarakoze, abandi namwe mutarayikora twabasaba kuyikora kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mu bambere. Mujye mudusangiza kandi ibitekerezo byanyu muri comment, ndetse mujye mwibuka kuduha like kandi munasangiza abandi ibiganiro byacu. Dukomeze tubane umunsi ku munsi isaha ku yindi. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire umugoroba mwiza ndetse n'umunsi mwiza bitewe n'igihugu uherereyemo. Bye, ciao.